Ребята, простите, я чуть-чуть лохматая, ой, у меня взрыв мозга просто. Но вот почему? Раз говоришь, не понимают, два говоришь, не понимают, три говоришь, опять, ё-моё. Ребят, опять началась тема, мы не разрешаем детям русскоязычным, иноязычным в эстонской школе разговаривать на своем родном языке на перемене, во дворе и в свободное от учебы время. Ну что происходит? Совсем недавно была тема, совсем недавно были обращения, с которыми удалось поработать, и школа успокоилась. Так нет, в этой же самой школе опять приходит мне сообщение, что стоит вот так вот учитель-надзиратель и говорит: ай-яй-яй, говори на эстонском, räägi eesti keeles. В общем, давайте так. Досмотрите видео до конца. Я сейчас напомню, о чем говорил вице-мэр города, когда я у него брала интервью. Там позиция города по этому вопросу. Там совет родителям, что делать, если вы с этой ситуацией встретились. И после этого видео я вам еще кое-что объясню, что я собираюсь делать дальше. Viimasel ajal ma sain väga palju sõnumeid sellest, et eesti õppekeelega Tartu koolides muukeelsetele lastele on keelatud rääkida oma kodukeeles vabal ajal. Vaba aeg lastevanemate jaoks, see on kindlasti vahetund, õu ja no ütleme sööklas. Ütle palun, kuidas sina abilinnapeana tunnetad, kas lapsel vabal ajal on õigus oma kodukeeles rääkida koolis? See on väga oluline küsimus, Jelena. Ja tegelikult ei ole siin asi mitte ainult minu tunnetuses. Õigus rääkida oma emakeeles on iga lapse täiesti vääramatu õigus, mida tagab meile näiteks ka ÜRO laste õiguste deklaratsioon. Ma tahan kinnitada, et Tartu linnavalitsus tervikuna on väga selgelt seda meelt, nii nagu deklaratsioon meile ütleb, nii nagu inimlikkus meile ütleb. See, mis keeles räägivad meie lapsed vabal ajal, ei ole linnavalitsuse ega kooli määrata. Kahjuks on ka minuni jõudnud mõned üksikud näited sellest, kus üliagar õpetaja on püüdnud võib-olla kehtestada mingisuguseid reegleid. Kõik need juhtumid, mis minuni on jõudnud, ma olen suhelnud kooli juhtkonnaga ja selgitanud, et see ei ole aktsepteeritav. Meie jaoks on oluline, et lapsed omandaksid koolis hea eesti keele, aga meie jaoks on sama oluline, et nad tunneksid ennast hästi oma emakeeles, nad julgeksid selles rääkida, nad oleksid uhked ka oma emakeele üle. Nii et üheski Tartu koolis ei tohi keelata lastel vahetunnis rääkida ei vene keeles, ei ukraina keeles, ei inglise keeles, ei pudi keeles, ei mingis muus keeles. Слышали, да? Это сказал вице-мэр по образованию города. Ütle mulle palun, kui peale selle videot nüüd lapsevanem teab meie seisukohta, sinu seisukohta, õigused ja et ei tohi. Ja kui juhtub niimoodi, et lapsele jälle tuleb märkus, et sa õpid eesti koolis, sa pead vabal ajal koolis eesti keeles rääkima, mida peab tegema lapsevanem? Või ta võib teha? Ja, lapsevanem kindlasti ma soovitan peaks ka ise pöörduma kooli juhtkonna poole. Et ükski Tartu koolijuht ei tohiks täna teistmoodi käituda, kui ma just ütlesin ja selgitasin. Kui kooli juhtkond ei mõista probleemi, no siis kindlasti pöörduge minu poole, pöörduge Jelena poole, juhtige meie tähelepanu. Meil on palju koole Tartus, kahjuks ma ise igale poole alati ei jõua, nii et teie tähelepanu juhtimine on väga-väga oodatud. Теперь вы знаете, как поступать в таких случаях. Так, эта тема уже поднималась на комиссии по образованию с моей стороны. Я ее подниму еще раз. И
прошлый раз комиссия однозначно дала ответ, что детям нельзя запрещать во внеучебное время разговаривать на своем родном языке. Посмотрим, повторят ли они свое мнение в свете событий, которые происходят сейчас. Далее, что я собираюсь сделать, выступить в большом зале на заседании депутатов города Тарту, опять же, по этой теме. И посмотрим, какая будет реакция. Дальше я точно знаю, что мои вот эти вот все предложения по моей работе дальнейшей по этой теме поддерживает фракция социал-демократов Тарту. Поэтому поддержка у меня есть, и будем на эту тему дальше работать. Я никому не позволю нарушать права ребенка по конвенции ООН. Это уже слишком. Не отстану. Ребят, все сделаю для того, чтобы эта тема прекратилась. Обещаю. Хорошего вечера.